stanje je alarmantno. Dok su vlasti šokirane brojem bendova i koncerata, a muzičari slobodniji i cenjeniji nego ikad, jedan čovek sa dva uveta predstavlja poslednju nadu. Ovaj čovek je obučen za gužvu, naviknut na glasnu muziku i naoružan muzičkim vestima. Ostanite kod kuće, jer Odeljenje za muzičko obaveštavanje i muzički detektiv Vasquez brinu o vašem sluhu. Da li ste završili s ispitima? Jeste li već osetili letnju euforiju? Šta ima kod vas uopšte? Teška pitanja, dragi gledalci, na koja ćemo teško dati odgovor. Put your hands up, this is a stash up. Pull the trigger and you're gonna get mashed up. Put your hands up, this is a stash up. Pull the trigger and you're gonna get mashed up. Put your hands up, this is a stash up. Pull the trigger and you're gonna get mashed up. Put your hands up, this is a stash up. Pull the trigger and you're gonna get mashed up. Now I don't give a fuck, not a single fuck, not a single solitary fuck, cause I don't give a fuck, motherfucker. I don't give a fuck, not a single fuck, not a single solitary. Govori brzo, kako si čuo za ovu ediciju, kako ste došli ovde? Ja sam muzički detektiv Vasquez. Nemam pojma, stvarno. Ne znaš kako ste čuli za ovo? Ja samo smo došli kombijem. Searching for a groove, looking for some action. Marija, pevaj. Dakle, pevam. Wake Up Party Part 2. Splav Exil, 19. jul, četvrtak. Savski KBB, ako neko ne zna gde je, dakle, između Železničkog mosta i Gazele. Sticam okolnosti, u zadnje vreme sam sreo mnogo stranaca. Pitao sam ih kako se osjećaju u Beogradu, a oni nisu mogli da mi odgovore jer su bili prezauzeti gledanjem naših prelepih devojaka, ispijanjem naših jeftinih pića, jedanjem naše masne i odlične hrane i slušanjem naše divne muzike. I onda sam stao i rekao sebi, Vasquez, čoveče, previše radiš, opusti se, ispeglaj košulju.
love. Word, I pull the trigger long, grit my teeth, spray to every nigga's gone. Got my block sewn on at dope spots. Last thing I sweat, so suck a punk cop. Move like a king when I roll hop. You try to flex, bang, another nigga drop. You gotta deal with this, cause in the way out. Why? Cash money ain't never gonna play out. I got nothing to lose, much to gain. In my brain, I got a capitalist migraine. I gotta get paid tonight. You motherfucking right, taking my grip. Check my bitch, keep my game tight. So many hoes on my jock, think I'm a movie star. 6-6-7-8. How We Feel pokušao da drži ilegalnu probu. Ova bučna energična skupina već dugo je prisutna na hardcore sceni, a njihovi koncerti od 10 dinara pune hale, sale i podrume. Naša ekipa je, kao što vidite, i juče intervenisala i evo što smo zabeležili. Šta vi mislite o svemu ovome? Šta se ovde za Boga događa? Medijska slika o tome šta se inače dešava na srpskoj muzičkoj sceni danas takva da se čini da se ništa ne dešava, a da možda danas imamo raznovrsniju scenu nego što smo ikad imali, pa čak i u onim kvazi mitskim vremenima kad smo bili u paket aranžmanu. U kakvoj ste vezi vi kao bend ili ti sama sa kultom presinga? Nemoj poriti. Pozivam se na 5. amandman. Pardon. Алло. Да, привет. Мы тут снимали с одним передачу, да. Давай созвоните попозже. Ага. Хорошо. Хорошо. O čemu se radilo? Pa, radi se o tome da sam upravo pozvan, znaš kako je Evo, razumem. Ne možeš od muzike da živiš, moraš nešto da radiš, a nažalost ne možeš ni samo od toga da živiš, pošto prohtjevi su veliki, da sve ovo na meni košta. I inspektorski posao jednostavno zahteva, kao što estradne zvezde moraju da vode računa o svom odevanju i o ciframa, o kombinacijama, sve tako isto i naš posao to zahteva. Apsolutno. Sad ja ću se samo na brzinu presvući ili žurim. U redu, dakle, inspektore Petroviću, vaš novi outfit vrlo reprezentativan, mogu da pitam, a zapravo, rekao ste, vaš drugi posao, zapravo vaš treći posao je? Obezbeđenje fizičkih lica i objekata. Kao što možda vidiš, evo večera se spremam za objekat. Kako okarakterišeš uopšte našu muzičku scenu danas? Znaš kako, naša muzička scena, mislim, ja volim domaću muziku, da se ne lažemo, bilo je tu kao raznih bendova koje kao ne podnosim, koji su jako loši i brukaju kao muziku, ali mislim da je ovako sada, stvari su krenule na bolje, što je vrlo dobro. Mislim, najbitnije, bez obzira u kakvoj zemlji živimo, šta se događa, najbitnije je da ljudi prave muziku, da ljudi rade, da se trudi, da postoji neka energija, mislim, prosto. Na koju foru ste vi počeli uopšte se baviti muzikom? Okej. Gomila novih urbanističkih planova dovela je do kompletnog rasturanja nama poznate arhitekture. Tamo gde je u vašem komšiluku bila neka simpatična pekara, sada je verovatno kladionica. A tamo gde je bila, eto, recimo knjižara, sada je verovatno Lili Hip Shop. Međutim, događa se, veoma retko doduše, da su takvim razrušenim prostorima stvori leglo mladih umetnika. Jedan takav prostor nalazi se na Vračaru, veoma je zastrašujuć i autentičan, a naziv mu je izuzetno prikladan – Parafin. Pogledajte kako izgleda mesto zločina. Tell her I don't want her. I want us drama, act like Jeffrey Dahmer. I beat her, then I eat her. Niggas
say there's no one sweeter. I think I lost my tweeter. Until you brush your cats, do you call your pistol gas? Don't see the love away, don't let it run away. Don't see the love away, don't let it. You're dreaming of seeing a big girl like Monica. Every day be like Hanukkah. You need to lose my mind again. High I fly to find a friend. I call enemy. She says I that's telling me. A schizophrenic clone, a dog without a home. Would you on war when I was on tour? I told you should ride a lot. Now look how much time you got. Told you should ride a lot. Now look how much time you got. Taking life on the streets of Euro. Made by grease beats pure though. One with the reddest kids in New York. Street dog, spit the true talk. Want to talk about crime? Yeah, right. Stick up to getting mine to red lights. Alright, run the airtight. Fuck the police, it's time to get hot. Need to get paranoid and boy. Can I employ test bad boy? Just gonna rap Anthony. Sledeće nedelje nisam tu. Vas ipak očekuje Ozmo Ultra specijal u kome ćete vidjeti šta se događalo u gradu proteklih nedelja i kakve sam sve avanture preživeo u protekle 3 meseca. Spakujte torbe za svaki slučaj. Pokušajte da isplanirate put i kupite cvikire od 200 kinti. Makar se pretvarajte da je sve u redu. Ipak je sve ovo u vašoj glavi. Doviđenja.